Par se puta stvarno slatko nasmijala na stvari koje smo vidjeli u ovom prilogu. Iva, certificirana edukatorica programa Najsretnija beba, to je ono o čemu ćemo govoriti. Samo za početak, eventualno, kojoj si bliže mami? Ovoj relaksiranoj iz 80-ih ili današnjoj, ovoj nabrijanoj? Pa zapravo negdje u sredini, ja bih rekla. Jer ni jedna ni druga strana nije dobra. Opet ako idemo u ekstreme, ne valja. Treba nekakvu zlatnu sredinu da bi. Opet umjerenost u svemu, ono što je najteže postići. Dobro, što je program Najsretnija beba? Kako je on uopće nastao? Pa inače, program je nastao sad već skoro prije 40 godina u Americi i pokrenuo ga je dr. Harvey Karp, poznati pedijatar. Jer eto, on je htio nekako pomoći roditeljima vezano za kolike i kako ih smiriti i općenito kako izgraditi bolju komunikaciju sa djecom. I eto, kroz svoj rad, proučavajući, ajmo reći, primitivna plemena, znači plemena koja nisu opterećena materijalnim, koji žive kako su živjela tisućama godina prije. Dakle, više nagonski nego... Upravo to. Otkrio je da kad se radi o kolikama, općenito o plaću, da njihove bebe plaću samo minutu dnevno. Upravo to. I on se čudio, pa zašto, u čem je razlika? I onda je zapravo vidio da na zapadu bebe sve više se odvajaju od roditelja. Stavite ih u njihovu sobicu, u njihov krevetić. Taj nekakav dodir, kontakt sve više se gubio. To se sad polako sve ponovo vraća nazad, jer shvatilo se da bebama je kontakt bitan ne samo za da osjete toplinu, nego za fizički razvoj, za psihofizički razvoj. I on je s nekakvim novim saznanjima o bebama i tim starim tehnikama to ponovo popularizirao i napravio čudo, ja bih rekla, jer stvarno te tehnike djeluju u sekundama. Dobro, tehnike, ono što nam možda možeš ukratko reći, kako izgledaju, što se to s bebom radi da postane tako dobra? Pa u biti, ono što bebi trebamo napraviti je simulirati ono što je imala u maternici. Znači, ljuljuškanje, taj fizički kontakt, toplinu, zvukove koje je čula. Recimo, beba vam u trbuhu čuje negdje oko 90 decibela glasno. To je, recimo, ko najjača kosilica. Ovaj svijet im je tu užasno tih i to vole. Znači, puno kontakta, vole biti stisnute. Mi svi volimo da imamo prostor, ali one su 9 mjeseci bile stisnute. I trebaju vremena da se oslobode. Upravo to. Njima je ovo jako neugodno. Njima treba da su fino stisnute i tim više bebe su recimo cijelo vrijeme na leđima više manje. A to je mororefleks. Znači, imaju osjećaj padanja. Tako da im se ni to ne sviđa. A mi onda kad koristimo tih 5 koraka, ajmo reći, znači to ljuljuškanje, to nošenje, trbuh, bok pozicija, puno dojenja, dajemo im taj dojam da su ponovo u trbuhu, dok, ajmo reći, psihofizički ne sazriju za ovaj svijet. Jer smatramo da se bebe zapravo rađaju prerano. Fali im još taman 3 mjeseca da sazriju, da njihov mozak bude u stanju procesirati sve ove silne informacije i da beba zapravo razvijete nekakav mehanizam samokontrole, da se može sama smiriti. Vrlo zanimljivo. Nekakav poseban i jezik za komunikaciju s bebom se uči i razvija? Imamo takozvani dječji jezik, ali to nije samo za bebe. To se može primijeniti recimo i kod tinejdžera u odrasloj dobi, kad je neko ljut pogotovo. To mi je jezik, znači, vrlo kratkih rečenica, gdje mi ponavljamo poruku govornika, puno gestikulacije i određeni ton glasa. Jer zapravo mi moramo biti ogledalo govorniku. Jer kada je dijete ljuto, općenito, djeca vam nemaju razvijenu niti logiku. Znači, najbolje još ne razumiju što govorimo, recimo djeca od godinu, 2. Isto tako, odnos uzroka i posljedica im nije previše jasan. A onda kada su ljuti, to je još gore. Naprosto ne mogu kontrolirati te emocije i oni su jedna velika emocija. A s tim jezikom mi možemo doći do njih. Preporučujemo da dođu ljudi kod vas na radionice. Ima ih puno za trudnice, za majčinstvo. Pokrenuli ste jedan zgodni pilot projekt. Tu na stolu je slikovnica Dabar Perajko. Perajko. Što nas ovaj ekološki osviješteni Dabar može naučiti? Kako on može pomoći roditeljima? Da, ovaj projekt je zahvaljujući Zakladi Hrvatska za djecu omogućen, odnosno financiranje iz sredstava zaklade. I kroz ovu slikovnicu smo zapravo htjeli malo
potaknuti neke teme o kojima se toliko možda ne govori ili onako sa strane su nekako. Znači, govorimo o ekologiji, o recikliranju. Ali ništa nasilno, zapravo, nego na način na koji je djeci blisko. Ne, to je nešto što je djeci skroz blisko i njima jako zapravo zgodno napravljeno. Znači, govorimo ne samo o ekologiji, govorimo i o osobama sa invaliditetom. Naime, Davor Perajko ostane bez svoje peraje. Upravo tako, bez repa ostane. I malo pokušavamo govoriti o zdravoj prehrani. Jer eto, pokazalo se da popriličan broj djece ima već velikih zdravstvenih problema zbog loše prehrane. Tu je i dijabetes tipa 2 i pretilost i različiti drugi zdravstveni problemi. Vidim, ja naginjete vi ovoj modernoj mami s ovim slanutkom i ovim čudesima koje je spominjala. Iva, puno hvala što ste nam došli kod nas doma. Dabar će djecu veseliti od Božića. A eto, imali smo